e ne e le thibang fa kganyape e feta. Marulelo a sekolo a ile. Lefapha la Thuto le isitse dipampiri tsa dikarabo tsa ditlhatlhobo kwa sentareng e nngwe gore tiro ya go tshwaya e kgone go tswelela. The hailstorm pounded the area affecting our marking center where we had about 112 markers marking the question papers. When the storm took place, they needed to run for cover because it was very dangerous. Ditawara tsa di-cell phone le dipalo tsa motlakase le tsone di amegile. Re bitse kopano ya tshwanyetso jwale ka Phagamego metro o shebana le mathata ana a dipula le dikolo le matlo a lore a senyile ka baka la dipula tsa mahlopotlopo tse ntse re di lebeletse gona jena. Mokgatlo barutwana wa Khosase wa re ditshenyegelo tse di nileng teng ke ka ntlha ya moago wa sekolo o neng o se maleba. Ha re tlotla re dumella hore bana ba sekolo e be bona ba patallang ka baka la hore infrastructure ya rona ha e maemong a hantle. Ha re tlotla re tloela bana ba sekolo ba rewrite pampiri tsena tsa accounting economics tse senyehileng as a result of tornado ena na e shatleng marking center wa Albert Moroka High School. Re tlotla re bua le Classroom Alliance ya rona e leng sa Thuto province hore le bona ba re tsietse qetong ena ya rona e etsa bonnete ba hore ha re fumane ile bana le matitjhere ba jarambo ikarabello ka maemo ana se thabising a infrastructure. Setlhopha sa batlhankedi ba lefapha la Thuto ya Motheo le sa Umalusi se tlile go tla go lekola ditshenyegelo. Palesa moeti SABC News Thaba Nchu.